Kori ke u whanga moa I he whainga maare o e pongpongin. Whatapu atu ke ngai haa ko tape o ku whatapua kai ata moa e whainga maare e koni ke o atu ai ho mo polokalama ko ia ko e FATUFONUA fo o. Ko he ni pea Moe whawhonga to ata whitu, PAULA PIVENI PIUKALA ke ma o atu e tau polokalama ko ia ki he wikendi. Whataonga pe kainga ku lere pe ngahi ngāwe ko tau pe me apina. Pea ma whetu upete ke lawa whanongo a e tau polokalama o ku taitale rei koe ki he tau polokalama he pongpongin mo to ki shared pe tau polokalama I he pongpongin I whoki o kui he lainea piveni lava ke ma talanoa atu pe I he reo I he pongpongin ke whakakato e tau polokalama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekend e piveni taitale rei koe ki he polokalama he pongpongin ko ilo I koe taimi ongosia apito eni pa koe peke te aha taimia e te moto e malolo rea I tongana ka ku ngana lere ngahi kempeni whaka osi ane po ku whewhe hake e pongpongin I tongana whitu pa mo tongana piveni Malo picholo ka malo e mawhea maari I o kore te peke hu whaka te pe whatapu koe o ku lere pe whoke ngahi kātoanga lere mo e ngai kempeni foi meta koe me nei ka je lava ita programa de aviso nau koe hopo ko nya aku e mana tuia koe hopo ko nya aku nei lere nea e fa mautangi nei oso ke tu tonso ke hopo oku kai je aha sa mooni nei ai go na ula e ko bebe nei o mai fare hopo nei kai ko o vare o he ku foki mai e fisi eta ku fa fetu tak mai fa mawanga e wa ha gulau wa ha to e ha ku submission ke ki he tangi ko ne ko hopo ka fa hu mai ne kai ke to ngawa ke kaulo ya go nei ngawa ke ngawa magia kala e tuate ya to he te au ke ko veve pe ni o mau tai mi au ke to respondent ya ta mai be ke email ya pe ke te wa ke appeal document le to mai no to mai le wa e te ko ni fa e ho ponya fi o mau appeal document ke wa o mai o feu mo panga e ono ngeau o panga e o ngeau ono hiva au pepe o loto ke walo more au panga ke walo o to toki mai ake ai bebe ko ni e o alu te pe ko pe au ki fare hopo kai pe ke walo ma nau ma me te ko to fa hinga me e ko he na kai pe ke amana ki au ya o e tunga mama e fa kau e a o e hopo ki fa mau
I he na tula fo. Ma tu solo ko fo hopo nia I he beyond reasonable doubt. He extended. Ma tu ka to mai hopo mai he hiwango fulu o sai wo da clive mo ka loya go nei he ni me. Ai ki ngau ma ki pe ai parents of probability. Ai toki hanga he kau whamautangi o whakatontonu mai o whakatau ki he lao mono whakarea ko I he lao ko extended totonu o ke ngau e ki ko criminal o state kete ai ko na hanga fuki pe au hanga rewa I ai rewa ia pe au o fotua rewa ke whamau I did not bribe. I did not intend to bribe. So therefore, I have my right of silence. Kai oanga nge ke kau whai roke nau hanga o build e nau case. Na nga he elemeni klara he tolu nai mahino ka tiau he ho. Loko brakfa eke be nau ki witness nau eke ngai elemeni tie tolu. Hala mawhi mea ta na nau hanga. Loko ne tari o mea ia kau loya. Tai. O vale o he ai gono toi tangi ka hu mai ni ko. Toi loya ke he. Hu mai a clive. Solo. Ai os mateu teu pe au. Eu lau eu wifta paka pe au ndango tato sosio. Ai ke te amanaki o kwa o kai penga tu. Kai te ka ko lava tala ai fu lau mari o fai ke fai nga o go ni to ko lava to tala ai kai yo to e ke au ka klai pe te ko klai to ta pena alwa pe ko hai na alwa tu ke ni hanga ko hai o ne to tongi ia ke he ko bango sio yeah, given the food our life, so that our hiva na life, more food experience. Then hanga take up with case he fortuna go ya. Kage winga le ya ga. Pa wenga na la ne ki se dit dai ta na ki be pa o me. Now fit ta kai be na to ma ka fa ma tangi kai pe ga ho. E ke me ka ta ka ga ho. I have no submission. I can make they have submission about not have nothing to say. But I see okay, Mario go find a loud Mario. Well, I may have taken like Lano, but the who, but the key. I have been. Now, because you are over going to like Lano. What the hell? I say, what to fulfill the box on? What to fulfill lau mari pago iro I pea o mone lau I pea kau paipa me kau maruga they most hated me kau maru hanga he ku vahe kau o whakamamahi lau go mea ko demons within them o kuna fute pe he ai ko ke nau ke lava o fotu tu ke uhinga lele ai ke oia lele pe ho po lele moe campaigning kako ospa ko dia ni te ki alo te ke hona he po he ho atani bo kumikai ho ataki ki ria hona te ke hona te ke la nubata ko na urea ho ke na urea ho ke kembenya lan mata ne po ta o hinga le kau ai lau go Einstein ko mari ko le ai usia ko te ko Einstein ko coincidence is how God want to remain anonymous ko ngahi me a hoko o fatu pake alain ia fainga me ne kai te amanaki ko fonga o tua ke ene fufu ia ene
ke ne hanga fufui a hono e ne fingerprint i design e go tragi ko e me go mari go gao ko fo I wiki fili go ni ai fai fili e dobre lolo ko I wiki fili go ni lolo tonga teke la no mata lo tonga le fuka tonga go teke la no mata la no mata o ko ko ke tau fa no fo fa tonga ngai fangi faina print ko ya ka mari ga au ya he ko le ko te ke lan mata o ave pe ai e candidate ya go na ma to lo ka pe lan mata ko fili fa ya bongbong au amana pere pe ko hai ai me to fa lo to ma foi ka kai ko me la na no fo ko pe na os le que ta programa ka ta os le que na programa ai ma o nga kau ko algo que fare ale que pure tere mai no ka tia no ai fo nga mai ni no pa usi ai fala la ka kai mandu ku fala la no pe ka kai je ka taki ha pe me una fa ka pe ko me go mai me o tua anga e tau ka ko imagino ka te au no pa o si no fala la o ke he ko nga ko solo eu ate fa ka ni talo o se patseti te ke lava to fa ka pe ko anga fe fa ka e fale area he foi aho e fa na toi e finga I pe patseti ke lava he ko no uhinga he ko no uhinga o mai he lao ko me na ongo I ko nga na alo na ongo I ko si tai mi pa pe ke ala ngo lao e lao pe high provision he lao ka pau oxisi e tai mi ko na talanga I pache na o vale au pito he lao go foi ko ka fa go lao panga ai une pe he mai ka o ke a tolu no asu ne o ke mau e pache o ngo fu ale va ke minista panga ke ne o mai patseti tau ko osi o ngawe ke wa mahina tolu o ngawe ke la ku mahina tolu ai ore va ko pari patseti ai so na os provision ko sio ka pa na fa ka we lava he a fa na pe mai e lao ngo fu ke minista ke ne o mai ai brak patseti foi a fa ka o mai he lo toi e kaute ka me kauta ke whakava ve e patseti e koe mea ni to ton ke mahino ke kauta ki sol solo ka pau he kau I koe ke fua hatanga I ua ngeau o lue a ka maire wha ka pau mahino ka koho no mahu inga ho fua mea hau he maa baa ki whatongea ka kairo ka pau se kau I koe ke fua tanga I ua ngeau koe ke I logo pe ka hano uhinga that's your hell against your will ka koe mea kui koe ultimate slavery koe popula koe polo uto ye popula he koe mahu inga whaka koe ki au ai patseti ke mahino I he kakai ai uhinga o ku fuai o nau fuai e tu hau lahi pehe ko fei lau e whakala ke aka ekonomika tau pehe ka pau o mai ngai patseti ono hiki ko fei lau ai tau tangata koe ni ka tau whaka ke aka ekonomika pe uhinga le hau he maa ono fua ka keiro ka ne tu ko ni tala mai ko fei lau ke tai no ya ai motua na no he pure anga pe kai totongi a pe ko kai ke totongi tala mai le vai ke tau tai e tau tol kai ke huinga le tala mai ko huinga hiki mea ko ni ko nga tana ki mai panga solau ai ka minista ke lahia o kui fo ia ka kai he fua tanga I wange au ko hono tau mo ai fe ka pa nai pe ko mo fua ko ni
Ko tau hiki ko ne tau paseti. Te tau hanga re wa whakaivia. Ai kau ngoe. Ake tau wahe e hongo fulu miliona. Ko ha Quran, ko ha taha, o whieu taha ne ngoe. E o mai o noa. Whahinga mea, whahinga tivais o tau whei lau. Kai whakai ai ngai, whakatupu koloa whaka ekonomika. Ko e kau taha tau whie tau tai. Ko e hongo fulu miliona au aweke tau tai. Ko ha taha o whie mau nau. Waka. Tourism. Ka taha ne roto ke ne whakotu ha resort, ha hotel, o foi hongo fulu miliona au mauhanga allocate. E whakai ai ngai se toa koe. Ke toki whakatupu pa anga I mea koe ya, ke ne whakasisi e kawenga o e kahau. Ko e ni ya, whotutu mai patseti ya. Ha una tol mai whotutu, hala moha whainga economic initiative ta. Ko alu pe mea kata ke end of the food chain. Pea koe mea ku whaka ofa taha ke hekusio. Ko e nau pocheki koe ta o tolu ka hoko. Ko ne osi eki panga mohe. Kai kia hatanaki ya. Ai mini o ku hiwa nima miliona panga mohe. Ko e nau pocheki koe he anga e nau whakalere fonua. Te fesiti mo anga e nau. Ko no wenga he koe ke tupo panga mohe. Ka oku holo he kunau nau no mai e nau tolu. To'o mai e nau tolu. E u tauhanga e tō whakamoua e kahau. O whakamoua e kahau, o tuku ate ngahi fu mawhasia te nau toki fua. O koe te tauhanga e tō whakamoua e kahau, ake ha tau o anga ha nau whainga maari. I o ngaka nau o hake o moua mai ke whainga maari, koe apa nau hanga o kif. Uri kif fau e tia te kahau. Kai ke? Ki au koe ke hemonia e kau politicians e me kau leaders e uhinga ko e nau fotu fa campaign me fotu pe ke nau remain in power ka ko me ko ngo I taha e nau e fuka kayako ka nau hanga pa o si e farara kakai e au e me ko ngo ya pita me pero foi dimension ne taha ke kilave te peki ai e hanga fatonga I e koe foi dimension uraki nai ai se paki mo ya koe uhi koe nai koe foi pure whakatui e moire o e kakai sai tawa mai de wano hango fulu mo koe ne awhio ana ke tuku mai ene executive ana tuku mai ki whare area pe au hake whire kakai ilai foi whiri fo ou e foi te volo fo ou e foi mulue mai koe wana o fulu koe kakai pe kakai ako kakai siokita koe foi whiri fo ou ia ai nia ko uhina I tio ko tanga whatonga ai split ai vote e kau no pere mono pure I kovi ai tu hau e whanua koe lau e ni e taha kau no pere kau e solo mau haka ka ato nau toke haka ka ato foka ke na whatonga ai foi tano kon ki se aina o koe ko ngahi whare kon na langa he nogo ia e kia hataha I tene totonga se ni peni uri ka e na uweisha mea koe he na whatonga eo he whamatara paanga koe wanoa wan taha wanoa ua koe nona ko ngahi nona e whai he wanoa hongo fulupa ko ripoti mai ne ati tahe wanoa wa tolu. Ai ko hongo fulu miliona ko nai kamata starting I fika ko he no. O ia penia o toi asi he wanoa o se taha tolu. Se ke taha foi. Ka mōmure mai pure angaia he ta uni. O kamata tae na utoria I maasi. Maasi tau kosi. Kamata tae na toi maasi tau kosi. Ai no ia me he tuku hau ia kakai. Kai hala ke nauhanga o mai ha whaahinga palani whekau aki mo property peko asset ko ini. Manu ko langa ke nia paanga no. O tau ilo ka hato pe no e sor. Ilo ko te no pe ke malu ia ke te koroa. Ko kai pe ke te
ko te default pe te no kai ke te repay e te no o mai bange o pocket auto fare ko ni a solo ko no ya ko ni kai ke na auto tanga ne to no kai ke ala te bange ya ai ko pure ana kai ke te bange o pocket no hai bange ta mai ke ka kai ko nei to to tu ko au ke na wa na to ta no mo tu ko ka ko fare ko no pe even ka pau ko kovi o huai to kovi o huai ge he na waste for ge au ya e anga fe he ko patset ko ta ko os patset ko wano wa tol na allocate ta tol million ki fe for la aki ta tol million ilo e ha ko revise pe ko e tolo amount ni ko o hiki me ta tol million na wa ta million hiki ke valo million e mai leva he no pereka ka pau ku ke pehe ko hoa ki aia o tu ki na he sio ke ta he ka kai no ka ko hiki ko valo miliona o folau ki aia ko hoa paige lava ka yo ila pe te malere fakaku tal coche passetti ma io ma che ni mo per cui e fa cau o tis ko kakai go ni our best educated mind na e me na mari ia solo e to folo ne io e ka tanga hai now I'm afraid that fare a me pe que fi mari que to folo de pe o ne o mai e whakaukau e tu whatare niti e te ako pe mea ko to tare niti ka hau po ke tofolofola pe o te mo wako pe ho mo malohinga ka mo wako mo mea mo wai ai ya au solo ko anala iso pe o ko ke fi mari e ko ke fa fi mari ke na fio ai ola e ako atonga hai au bebe ai fua ko kwanga o mari ka we sio he ko nga ko la we ni ka filosofia kaliki folo Aristotelo mo ka tama ko educating the mind without educating the heart is no education at all. Oi ngawe aki pe Martin Luther oi fai ka uri oi foi fare agora ne afia ko te ke mau ai fakau we ka filo na uri moni be to ta ni me to luia ai fi mau pe ka pau na i tonga da sisu ako i tonga hai fu fi mau pe tonga hai a sisu ko fanga fa ton lea mau au pito atamai au sia ia fa teknikale fa akademika ka pau kai o more ai ofa he kakai pau kai ke educate mafu ke na wongo I pain to feel the pain of artists ke na fakau e na mai mo na tau ke a ko whakaukau ia ki hafonga e lava ke ne vete ai mea mafasia e kakai masiwa e kakai wonderful ka pau kai ke o mai a moia o ngau e aki tako e education ia is no education at all ai go sio ke o hae ne a fio he ke au ka pauna is a complete product na hau fia ka o miongo o incomplete foi product ya o mai me hai chikulu go ta foi ana ya sio na vai ma via o tau ke te minister mo o fa hua ne pe Pe koe mea ai ta kapa atonga hai.
he hanga I whakakau ko tau tu ni mai ne ako he koe meaning ke he meaning pe mai essence o ako koe meaning e ako to learn today what you did not know yesterday ka koe essence e ako to continuously improve ke hoko hanga ko whatara noa na no fo pe mamani ko mamani ufereti hau ai ako o ne tala mai ko mamani fo poto no fo pe mamani whakau ko e whakapapa pe te e tahi hau e ako tala mai o kulava mo uka mea te ai o kulava continuously improve katoa e umea katoa e communication e teknologia o mana tai ngo ko lori ko ngai lori ko wa no ngai fu mea takai o no startup takai che ha we improvement yo ha we nia ke te heka ke te mele te kona o sloka mele ka ke te startup me o ne na mu pe mele o ke nam ka malo ne o sloka automatic ko continuous improve benia kau pe kau ne fitunima o fua ko tala ne fonua ko pe o me te na hanga o highlight aqui wa foi mo tolo fo o pe ko foi vaccine pe ko foi ko kau pe ko kau nga ya ke tui mo da ga ke tui mo koi ke fa ilonga ka ke sio ke re volo na ufata no fo ke ta programa ai le volo ai mention fa intellect kamata be me description ni aloha ke ai ki te lava ala no ai function ni interrelation ni pe mo analyze so foi le volo fa ai ki au e mahino ko vai ai education system e forma ai so ke no fo beta dol description ni wa ke le volo ko me na ufatonga i hagi ka tonga ko ki tohi na whakai longa i aki ko whoki ko apu kai hala ki whai mata ko sehui ko tohi ko ni tene solova hangahi pore whaka sosiale whaka ekonomika whaka politikare ke whiunga mo whainga mama au hau e me whainga institution o ku look up ki ai e ne awhia o wiki e mo kakai eike ko whainga thinking dimension ia o ko whaka amu ai au ko hanga whatonga e solo o ku hanga he kaua ko o pa usi ai whalala kakai pa maka ho wiki o mo ne awhia he kusio ko ni ke ha o no movete ka ho weki yanga e nau anga e nau pou fai hare amanaki atu ko mantu ko space foi dimension ne ako dimension ne tu fa holo ga ho weki ko me ko nau mari ia de to fola ai kai ne hanga whatokanga ai o ku incomplete foi product ka ne hanga pe o whakapotoi mo wako mea o mo wai Mari e lahi apito ai uia ko mea ko whakau ia te asio ka ko mea pe o mahino ka te au o kai ke whakawhie maari e ki ai it's an incomplete product Pero ha me au ne si o incomplete ka nga e whakau ako e ko hanga whawhekage e lau e pai te kau uri ko ngo mati lupa ta ko originated me kau filosofia Paris ko ia mai na pe foki e piveni ko tong high school ko apia ko ia ku look up ki ai kakai pe mo kau take fonua hange ko ke talanoa ki ai
pea ko fuka tonga lahi ne tau fitu lima ai ku lava ke fai longa e hala ki fai mata kako manatu I hake o kwai foki kau taha ia o ai fefine o ku ui ko e true vavao o ku ne hanga fai hano invention ko a me tui me mea ko ia ai ku laka apito lahi apito ka invention ia fai true vavao o ku ne ai mangahi mea ke an ko kuten pel o ku ne fai ngahi invention lahi apito I he true vavao ia ko no tai wakai pena ya ko I tonga hai au ku hau ia fai ne invention me dua that's the real definition of education is the ability kene hanga o unlock ha fai nga mea he ko whakaukau ka pau ko importi mo trade deficit o kulahe mau pe tau importi he tau exporti sai one way kono whakasisi e importi ko tau hanga o potius ai mea locally mea tau import tau pe me ko koa ko koa tau tau mai pe me mo ko importia ai le wa tau ne hanga whauka o ngā he koa FATUFONUA ke ne hanga subsidize ai o tau pe he ai ga pau dena tau fu mai foi ko te au pa tau hanga nga ale tau tolo o ngahi foi ko ai ni manoa o ne hanga le ma fa si ia lahi go ai importi ko essence foi me ga ke tau hanga reduce ai trade deficit he ko tok time be te tau lava o langa ai fonwan e tai musis o au me fra palani se ai deficit go ya trade deficit que me kakau e tau importi como e tau exporti ka pa ko e tau te lava to export ke la yan ka tau hanga rewa potius ha koloa FATUFONUA ke de fasisi importi ko funga ya no fra palani se trade deficit ke ka ko fainga mea pehe o ko uhinga go iki ai ke fainga institutions ke look up mea ke look up ke ka ko inga kai solo ko institution go ni fale le panga tua e fonua pe autoton ke na mo ua mai ke kakai to tong tu hawe fonua na o fe kumi ilo fa ata mai pe o mai o fa e kakai ake ona fo tu hanga hi mea ke whakasi ia e mawhasia ho nau Mone pito piven o ke ngā ko ngā hi tala noa whukenia o ke hoko te kakai ne ko tari e patseti ka ke sio pe kakai ke ai he ku lahi o no ngā hi hanga ko no ki se aina o ku te kai peke fu mahi no ia he toko lahi ko ha uhinga o ku noa e ngai business pia ka matata ia he totong tu hau e fonua ka hiri foko ia na ia pe ai kau taki ia na nau kau pe mo na tolu he langa ko ake panga no ko inkisi aina pe ku fai ko fe uia na anga fe o se no pe langa ngai business ka ke mau e me fra pepa ke ai fra malo ia ki na tolu ke totong ia na no pe ku ia ngai fare na langa he taimi ko ni o ku alo e pure anga o ngau ake ngai fare ko ia koi he kono ke toka ngai kina ai mafasia ai kakai ko me no fo amana ki so ko na fo tu contra arrangement ke be sai ko mau reni ko ni he for space ko ni o feunga ia pa mo ni mamano he tako te tau contra ia ke to o pe ia mi homo o loan repayment so fai na me pe ke mahino o
o kuia ai revenue o tana ki me ko e nia o atu na autoria totongi kakato si tana ki motua no ya si ni kai ke hauia o totong fuafoki tana ki ia build in the world to alu to langa ni fu complex ya nai o to we ni pe pure anga aya ki hauia que yo haga y lo me sigo wow masoli ya we fa kau e wanga ye no fa kau e to le re he kakai e kari le re he kakai fa hoa pe masi hilo kai ke fu ko atamai ne ako ne sol ko feina ya uya te pere hawe ki ko sai pe na o ge na ne le a don me be ga o mai ka wa ko i lo e mau o fai no fua no ai mau to so na ga ne le si ko ngo ya pito he imagino o ni man to o kai ni o fe o fe ya ga ko tau tolu o la ki to ho le pela e o ilo ngai ko mai pe ka tama ko ni o ki fo tu atu ki me na tongo fu ai alu ai pe foi kai ke foi dimension fo ni o asi mai he tau mo i fo pe kai o kai ke na ko ki mua na me na hange pe na pe ko ho e ki mo ka fa fo ho ki mo ka fa fo ka kai ke ilo tai mi ko tolo foi dimension ni aya kai o kai ko fu i fa le fa yu o pe ko pule le mo pure COVID mo hoi ai mo to lu tai ko me ko am go mo to ani ke ma hoi ki mama feu e na align mo pure le ke o te ke pure le me hoi ki ka lava ke identify le pure ko e ko ku tu a ku to tonu ke hoko hoi ki ko whakataula mai ai pule i lelei e whanua. Ko ngā ko nau whatongia whanua rakia. Ua ko nau whatongia au whiwala ke ne awhia. He koe pule kovi o hingai ai palopale ma o hawhaunga whanua. O kai koe hau eiki. O whenga ni ke uhanga whatalatala i lelei. Ka koe ui koe kai ke alaine hau eiki he pule lelei. Nau whahai tolu rewa whare area e ne tu e taipe. Wai whaahinga unau teke ke pure i le whanua. Iai whaahinga o unau sai ia he ai noa ia. Amai, te pire au eiki, koe ne ilo ke unau i pia. Ai koe whai struggle ko o silava identify e ki tai no goni whare area. O kai ke whahai ua. O whahai tolu. Tapa mea whakatu tā maki aki he kuwhi piki. Koe ki te ilo ko te teke e hau e ki ta kou kau ia hoi whai tā koe. Te teke e whafonga kakai ta kou kau ia hoi whai koe. Ai o, so ko ne spiriti koe ni o ko whaamu mai e aha whainga whaunga i ne awhio e ne whakafoke hau e ki. E nau whakari taula e whanua ni ke pure i Koe. O ku taku foke ho e ki whare areana i he taimi kou mo whare area ai ko ki nau tolu to tonu ke nau whai hono whakapalanisi holo ai ngahi mea ku hoko i whare area. Ka koe ni he ahoni ia ku ke talamai o tolu e whaha ia tai nimi koe pure lerei, pure kovi, moe ho e ki. Ai aku nau tuu ko ia. Ka koe tu foki e piveni he tau sion. Na o mahino ke kakai ia ai taimi koe nai whai ai koe ai tutu pa whai no pe langa ngai pisisi. Mahino ngana to he tai nimi na e palaparema. Ai ko tau tala no ani way back ke taimi koe ia. Koe taimi koe ni koko o ku hua to ai pure anga o lisi pe ko nātu o ngawe aki ngahi building koe na e langa mehe no. Whakau kai pe kuanga whewhe ai kai ke lava ai pure anga e nau hua tu ko ia
Unau te hanga, unau te tu ulu pena toke foi mea tatau. Alat pena tolu ia o ngawe aki ave paanga mai kakai ko ni. Ka koe ke mau maha mea e mea ai. Ko wanga fefe whahinga lita sipi mo whahinga ngawe pehe. Ka ke lava ke whahinga hi mea ko ia ke lava puke mai a ke kau pisnisi ke lava totongi hano. Ko ene ko kamata hange ko whamatala. Ko kamata tā e he kakai. Pea mo e whanua ai no ko ni maas. Ko ia e solo. O ko lau pe pacheti. Ko alo lau whametalapanga wa no wa taha wa. Pea request lewa ke sea a whalelea pe mo e kalake. Ha kopi o e ripoti go select committee go whikawak pe mo e ranga koe nuka ala whamu e no ko ia. Tolo, toi whakamahi angia. O geilo ai tu koe lao paanga. O tu ni lao paanga te whakamoreki pe no i he tau mua nai uhinga e no. Pea koe no koe ni nai tau mua ke langa aki a ngai whare nai mōwhia he crisis koe he tahan data. Pea koe uhinga koe ake nau no ai i he pesete nai no mai he pureanga he pesete ua mei seina. Interest. Kai no he kau pisinisi he pesete nima. Kai ilo e komisyon pengeni u whaetia he hongo fulutupu. Taha wha, taha fitu, ua. Lele i beke olunga. Ka koe foi founga e sai. O mo ilo ai lahi e silini na e whakamoreki he langa o ngahi whare nei vera, kai ia uia whanau miliona. Pea koe ngahi no koe ni, ngahi kautaha koe ni, ngahi business koe ni. Nai lau riu ngai mehe mahu inga o honau ngahi whare nei vera. Ka nai whakangofua peko, kai ia uia o whanau miliona katoa no koe. Ka koe lahi e no nai no moe me seina. Ai ko uhinga i e tō lalo e tau paanga. O impeke ai debt distress. Koe te au ua noa miliona. Walu noa miliona e nai uncalled for. Unnecessarily pete ni a kie kakai. Pe koe finance fonuan. Unnecessarily. Kala mai le vai nia ke tau tā e tau tole funo. Tā he kakai. Mei niua taha fitu i tonga tapula. Tā e nau tolu. Kai whēs kalasi holo i puna wakapuna e kau mea koi ni. Mo kokteila holo he ngahi hotele tālā i Karibieni. Kai so nai motua nai kau he kaulanga. Nai pā e wakapuna he Karibieni. Ka koe whakamatala koe ripoti solo te tatoki au ke ripoti koe ia. Koe langa koe uafu. Koe kai kautahan koe na nauhanga. Langa koe uafu nai transfer ua miliona e ki muri. Panke ia i muri. Langa koe uafu. Ka musio ai, kau teke koe whakamao popo. Umea koe ni ke ohake. Ko hono mo ni ka pau he kai ke ohake umea ni tau pemo koe mea koe nei. Asika tau mea koe nei. Ka pau he ke ohake umea koe ni ke tahanga. O whakama opo wharere. Hei te lava whanua ne mapo. E ka lava ne wafu whee piveni? Wafu whaua. Whaua, ok. Koe wafu koe nei langa kia sirin ko ne no. Ani ko tau mai kia ngai waka meili. Koi. Nai pehe tokua whiunga moe. Whiunga moe whango fulu miliona, pako tolunga fulu tuku miliona, tolu hitu miliona. Kako whego koe, o mai koe, ai ngai. Ai ripoti mona whamaa popo. Whiunga moe ua miliona, nai tulen share eko bank account i muri. Koi. Kana kau e wafu ko ia he tutu, he taimi koe na whaia tutu pe kai. Iyo, nai vela e wafu. Koe poini mo ke ko rau na le kau ga e wafu ke tutu.
kana langa ke silini ai go na fai ke no kai ke ki au ka pau na fe ma ke langa wa fu no ke he peia ka kono o mai go o fa ma o mai ke tu kwa ki ya ke kakai na kulave fo ke me go ni na ku eke ha uhinga go ke nau ka ke nau fai ha me ke tunga go ne no so ko tari ko me ko pure anga ini e tolu i mo e ma go na ke nau fai na to ha me so ko me go uhinga go ka u hei kai te tau to lava whakalere e whonuan. Ka rewa ko tahanga o hake ngai mea go go si o whamapo. He ko excuse go ya e hoko. Ka ha una o aia excuse go ya. He ku maalunga nge nau tau hiwa ke kau paipa e nau o ngoi e peine kakai. E nau o ngoi. Ai, mafasia o ke kakai. Maalunga nge nau tau hiwa. Peo Irio i pea i mo kora puia sol. Fai mo fua ke kau pisinisi. Te kaka ko. Ilo ka tama ha moto a masiwa ka minista. Ko ha mea ko ha age tau pe ko ha ko ne hala ku o lere u mere ku e fua. Ka tama ha ki moto a masiwa ki no ha minista ga. Ka ilo ka tama ha tangata business. Na kau he no go ni. E na ki tina. Lere minista. Ai ko fai na attitude o fe ma o e solo hanga e kusio. Ko me ko fala ve ke hanga e fale area fatonga. Ko fale fa sevaniti. Na fa sevaniti. O ko fale fa ho eke. Es long o fa ho eke fale. E ke pete la valiriu ha me ai me ko na tai fe maria ka kai kimua. Ta tupunga e tauririu e wano ho fulu. Hei kai pete la valiriu ha fai me. Es long okay. Okay, claim pe fare area, pues fare fa ho. Okay. Ko te no mo ni na ya nge go ya. Ko io le ma. E ko te mahalo ku mahina pito ai ngai me ko ni fai ke tala no ko me ko e proclama ko ta pe ke tu ku mai ngai whakaukau o whakahoa ke ngai ngau fai fare area. Tata te fito ke tau patseti mo tuunga ko ia ka ku tui o ku ka ke faos mai ko ha konga ke loto ke faos mai konga ko ia ka ki toki fehu ia tuange ke tuunga ko ku ai campaign na ose tatai mi ko nga ki famadala mai ke tuunga ko ku ai ko te fili ko na tanga po fulu ko ia ka ko me ko e solo to ton de ai mo fa to nga ke ko hanga ko mahino mai ka with clarity ai whaka amu mo me au finanga lo ke ne ko te ke lava he ho eki o fully grasp o mahino ai me au ko i mai ke ne ko foi fare ko ni solo te hanga o ke i he taha ni ngai tofolofola o mou alo campaign ki he kakai a ke whai totono. So ko foi se hui goina ni hanga mai. Ka ko fe ai whakamatala whakatau ai kau minista. Ki au ko ne ui a ke he pure nere. Ko ne ui a ke he pure nere. Ke ata ki tua ho mounga we ke o mai he report. Ke mou tari ui ke panga tu hau ke o mai he report. Ko i pure re ia. Ki hau o stone ke ilo he ho eiti. Ai lau marie o kui ai ai mokoi ne afio. Solo ko mea nia, foi mea nia na aku tui o kai ko kanga e whare area. I he so na osi hanga he ne afio o relinquish o kuange mai. Ai foi executive o folotina e talu ene nofo ai he tau e te au whaanima. E tau e te au tolu nima. O toko mai he wana hofulu. Ai pure ulu aki. Ai executive o foloti.
so ke foi ngene foi mo moi mai pe o hake kau fa ka ki to la pe o mai ki fare area ke tari ui mai kapneti ki fare area sai po iri ue wana ho fulu o hi ilere ai tari ui mai kapneti ki fare area o mai rewa ene file ka kai ki to la ya sai foi ti ko ya ke foi faki ko ya ha ke te mani ne afio hameta kai ne pe mai kai o mai maako hal ya go tono no re vai a fare area nai to tonu re va ke pen he ko me go ni na va fa to ngai ben na gulo to ko me go na foki mai pe o sono ono turia go gitua foki mai pe ko ya o loto o ke tante foi si spulu na wai na ta mai ai go ke faka aringa lele o fai talanga he pas loto ke tante foi si spulu ke ko tai mo na o foki ta o avivo na toria faka foi vote foi vote na o space mai na dol he me na mahuinga ta ka te au he foi tai ko ya ke mauhanga wha maa popo tu unga to tono ua ekonomika whanua. E unau tala noa wahe nau tolu ia. Pau kai ke mahi noi po hai mea upau. Hai mea wai ke wahe. Kai hai lahi mea wai ke wahe. Na iku wahe konga atu ha. Hata haia. Kai ego ngai mea gogoi o mahu inga ke kakaipa wahe konga atu ia. Kai na waru na domu panga ke wholau. Koe mea koe nau kuloto ke kako tae mau sia pe foke e kuloto e mauhanga mua he na kula ki he koe upua nau ne o mai katoa e palani ngā aue ngai pot ngā aue pe nau kula aue e palani ngā aue pot ngā aue office palace koe whakakau kau solo koe office palace koe hange pe ha fare tui ko fare e tui ha o wa ke to ha o ko le mai ke fare re e bathroom ai palasi ha pai pe ko no fa nga fa tui fu me ko ya ki au na to ton ke tu us ha ko nga ke me tu ha o ka kai o ave ki he ne afio me ana pe ko haite ne fa nga we ka to e malo office palasi Pai ke nau kau nau tole nau whapure anga. Nau e nau tole hene ai. Pau ke nau tariu, ke nau mai na tō kore mai, whe mai tui ke wholau i whe, ke rawa mai ki se niki wai. Koe ke utui pe hea. He ki au, koe monarch. It's a sign of peace and unity. Pea kua pau ke tauhanga malu i whaka konistuto nea, malu i whaka ekonomika ia. Hei kai ke tau ke talai pe koe sovereignty, kai ke mukau noa mahe sovereignty e whonuani, koe mautui koe sovereignty, kau aria kore. Ke kore at ke kau mea koe, ke naulanga mai ki mea koe, ne whe mau ke rai. Ki hau ia, ka pau nai tukuanga ke tala noa i patseti. Ke tauhanga whakanofo whakarerei, mo kiria ti maa ke isini o ngahi mea ke oa. He ko seo te o tāte mea goni. Tai meni, o tō kehe kabineti, pia moene afio, he ngahi whatongia o foreign affair. Tai meni. Ko foreign affair, ko CEO o foreign affair, a poini mai a he tui. Ko minister o foreign affair, a poini mai a fotu mai he paremia. Ai ngoe kehe ina fotutu. Ka koe ni solo. Te oate mea goni. He uhinga lirei. Ka pau koe tau natula ne tau kau paremia ospeta o eua. Malolo. Fetong. Humai ta. Ostai ta mai nano. Fetong. E hanga whewhere vai ke tu umau. Ai tau foreign affair mai tau kau. Ambastoa mo ka high commissioner. Ya ve ke nau staple. Sai e whakaukau aku. Even if I na dimension mo if I na composition ko ni.
o kulele ilahi ane ke tuku e foreign affairs he malmale ne afia he stay polo ane faunga ko ia ka paura wa wahanga he me aia a tapine ki he kwanga ko e whakaukau o nau fie mau me ngahi ofisi ko ia whakatatau me ngahi he tu tak whakadiplomatika whakafonua muri na o mai na to fou mai kore ki he ofisi ko ia koe ke na tolo tutu uni ke ofisi ko ia tene hanga i o mai staple government, staple operation ke tau. Pea uhinga le rei peha koe koni sudo deo. Ai ko kuanga e kusio. Koe ui koe natula e tau fili whare area. E malawa ke di riu pe pare mia he foi fili ko toape. Koe ke yaha ka renti ia. Tu ma e pare mia. Ka pare wale te pare mia whae appointment. Algo ambassador ki mea, algo hai commissioner ki mea. Pea mafuri pe ko ia pe mafuri. O ta mafu o ia hospital ta me konga. O ta e ua ha ua fetong. O hai tene fua e whakamore ko ia. Ai ko sio lewa ko he ka whako ia. Kiwe ne wai tōke he ne tuko e taimini. Tau ngau ea ke uhinga lelei. Pena off ke tukuange pe foreign affairs. E malumalu e office palasi. Kaike, ko e anga ia tala siri ke ngai mea na e to tonu ke tukuange a whare area ke talanga patseti ke mama ke kakai. E wai hoko e patseti o na helo ia e kakai. Heko whakatata koe ai he wani pe moe heri. He wani ka pau te ke whaiha mea willingfully. Peacefully, ka pau te ke that's your heaven. Ka pau te ke whaiha mea against your will. Against your conviction. Ko that's your hell. Aia ko kuinga ke tala noa i ke mama ke hoko e tau fua ka venga ko tau he wani bea i mama. Kai wa hoko e tau fua ka venga ko tau heria i mama. Ko whakaukau e koe nau. Kuinga i wiri kiki. O whamai o te ke hau moho here pelu ke ta ofia ke palau. E piveni koe konga koe ni koe ke whamatala ke ai o mahu inga maari e. Hange kono whiri koe kau ambastoa mo kau me pehe ke he nofo pe ia i he office palasi. Koe whakaukau e ni ku e ke hange ku o ku ke omai koe whi whakaukau koe ni. I he taimi koe puri anga ko o agrispo hiwa. Na e mone kabineti o ku hange ke te au he kumana tu i koe ke ufufa papau i au e whi whamatala koe ni. Ka ku hange ke te au na nau whakatu na tolu ia ke o mai whakafoki mai u mea koe a ke whiri ia e pare mia mo e kabineti. Kaku e ke a kuia ka pau ko na e pehe, na ko hae makatu unga, na e whae whakaukau ko ia. Kaku ngaku ke sio atu ko he o whamatala ke he e whakaukau ko nuki hanga o mai. Kaku uhinga maari e i. O kai, ko mau hala ia, ko ne tūlolo tonga, o whiri e pare mia. O tūlolo tonga, o pure e pare mia. Ko apoi ne ko wana mo ngai mea ko mea pare mia. Ko tūlolo tonga ia. Pa koe mea na pehe e au. Ki mahino mai konfi. Pantui koe uhinga ia e ako. Tau continuously improve. Koe sio koe ke swakolo hoko. I he waha tui pa me kabineti. I siu koe ne foreign affairs. Whakakaukau uhinga lerei. Peda of ke alu ke ne afio. O ange mo ne patseti. Patseti ke. Malu ia koia. Kau mana toi o tonu ke tau lava neongo koe whakaukau e tui Piritania. Kau ka iro tui Piritania e solo. Tu maria ne tui ia he ponua whalufua. He koe ola ia ngahi tau e ha tui hono o mai ngahi koroa mai koura ngahi whanua kau ngā bio tānaki. Aia ke hau koe ke pare mai aia nau tolu whaka finance, whaka ekonomika. Koe hae wealth nei tau tānaki
ke makatu ngai ha independent a ene afio me tu hawe fono ko me pe ko tau ilo ni me na tana ki ko fu maka ngai ke ha mo nga mo maka ngai ki sia Europe ka ko po ini ki au ke tau malu ye a institution e mo na ki ko pau ke tau whakau mai no e nau malu whaka i he whakoni tūtone a nau tōru. Ka koe malu whakaekonomika ke tau alu mo e ka au. Ka e ua lava, ko ono uhinga ke ua lava e kau businessi o mai o kaka i nau tōru. Nau loto hanga mahari e pe nau tōru. Kai ke nau whakau nau tōru. O waha kaha tene hanga whakau ke kaka i nau tōru. Ka hoko. Ka ki au rewa, o te tonga tau proactive, hono whakatuutu ha whaunga, ke nau malua. Koia. O hinga lere, a pito e kau e whamatala ke whai. Tau pehe koe konga ia taha te tau te rawa o whakatutu ai e pure whakatui, pura mona ki, toa ki mawahu me ofle vai ai Britania, ka pate tau atu. Tau pehe o ate tatola ni manoa miliona. Tau koto porque tolu no. Ya veo, anga ni presente hongo fulu. Tau pega pau tau tana ki tau revenue, tau tana ki whangea miliona. Anga ni presente hongo fulu e whanau miliona. Malu ai ngai institution koe ni. Koe tau malu i whanua, malu ai foreign affairs, ka moe office palasi. Palasi. E fe le taimi ko te nau tari ui ai. E fe taimi ko e wakai ia nau paanga ka pa atu mau be nau pesete hongo fulu. E taimi ko wakai ia na ku corruption e office ia. Kehe whakaukau ia ko ia e sol. Ko inasi ia. Kono inasi a ona. Ya ko nau tari ui e mea gau nau tari ui bena toke ne afio. Ka ko inasi ia ne afio. Ko enia ko patset ko ave ka minista ko panga ngau e pa ke nau tali ko nau silini nau tol ko uiga ke ko silini pe ka kai ke nau hana implement ya ke ngau ke lere e fonua ko silini ko no ta no au ko inasia ne afio ke malua mono pare pa economica ia ko ngai fo tu ko manatui koe tau malu i whanua au he malu bene a fio. E taimin, koe office palasi au he malu bene a fio. Ngaka he foreign affair o wei ki foi he hulu whaki ai. O wei na o kai ke fu. Ka au toki kore mai pe e na ngahi mea. Iau, mo e kuanga mahino whaka system mi. Pera offer ngai foi institution e tolu koe ni. Ki he malu bene a fio, pa ko silini ko e ave ko ki ai ke ne whakarere aki, ko inasia ona whakatako. Kai lava ke fie mahari e pea pa tukuange executive, ai ko nani os tukuange mai. E whai hono, whai he kakai hono siwi. He ko mea ko whoko ko hauia pe he mai, tōwholofola mai. Ko whatongia e whare ke siwi. Ta kutu mai rewa ha o kia pe mai. Mou whalala mai ke kake. E koe poi whalala koe na nau whai koe na nau wanga maheni. Koe uhi koe tu ina executive. Ke i whai bea au mai ke aha. Ka kai ke nau whatonga na tau kuos mamahe ne a fio, pa koe loto ne a fio. Ke siwi e nau ngā ue. Ke ue whakamoreki. Pe veteki. Pe recklessly hono speni paangai. Tu hau e whanua. O hange kon tau lawa si o ke he ahon. Koi. Maria pito ai whakaukau e he piveni. Ka ko hinga ku te tatau hoko atu pe he ta polokalama koe ue ka hau. Ko hinga ko ta taimi ka taki i fefe ai hosio ke teu whiri ko ni piveni. Ho takai holo. Ko tui nai ho taimi na ke toa tu toa. Na ke i tonga tapu hongo fulu. Ko hinga ku whaifu ke whiri i a pongpong. Ka kwewhe ho wakai ki ai i ho ngoi ko ho tau ke he taini me kempeni i ho takai holo ko i tonga ta pongfulu.
Koia. Nā ku mau taimi pe, na he koe mea nā kuhanga o ako i tonga tapifitu. O koe wifi dimension ke heia te alo toa tutoa. O ko te lava si o ke hanga nofo e kakai, te lava he ki au nā kuako ea mea koea. O whakaukau iai ai mea o totonu ke whai. Ke anga nofo e kakai, whalukfua, Kana mau taimi, nei waki kamata pe, launch ko ka beri, kana ko alo o le ai. Kana whakatu uki ai pe mo ne team campaign. O se taimi malanga ai ha ko talo ne ko campaign ko ni ko wafe wa tolo ni ka ko talo e mau malanga i mai he wafe wa taha wafe wo ai whakau ke pule te rei tu kau. Wa whakatu tu ia tolonga mo tu loa e langa whanua. Ia merino ai kakai. O fulahi ono. Ka ki au mahuingangi ke takakai au. O reconnect. Reconnect pe mo kakai. He kono moni o ku hanga noa toko lahi. O atu pe ka umea ko o atu hanau ki i mei moa toko hanau tange vai o na o a sei pe na whakaukau. Ka koe me e koe mahuna. Koe anga e ku ongo. Kai ke usia au hataha e kau whafofonga na o toa tutoa. Ngata pe a kape. Kai ke ngata i ko kape li pe ia me he whire wanoa wataha. Nai talo ene komiti ki ngau whaporikare e wanoa wataha. Ka ono lere hopo. He koe hopo e koe ana lahi au pito e whuakavaloi e hopo koe ia. Penai e ai pe moi mata vai ai whakamau. He koe mea nei reverse ai hopo koe a kāperi he kau whamautangi. Na tula te tau pe ia pe moi hopo koe a lavu. Lahi interference ai whakamau. Lahi ene whakawhehui. Ka nau hanga whatonga e aha koe ai mawhuri e titipu koe whamau. Ai ne whiu koe whainga koe ke ne hanga o mau e whakaukau. Mahalo pe koe whawhehui e loia. Kau kei momore holo pe olunga. Na o whatonga e au ene fwoi tafoki pe ko hoko mai ene whehui ke paremia. O atu e ngahi tari o ala pe ngahi tari a tō loto pe ia he praibri. Aia ka koe mena hanga i koe he kau whamautangi a wives ko ngā koe pe koe lahi interference, koe lahi whawhihui ai whamau. Ka kai ke tuku pe ke loia. Ana o sikiria pe e mea kai ke mafuri koe mea pa. Kai ke o hao ia he hopo, kai toki la vea whaka maha kia koe ni o kai koe anga koe whakaukau. Koe kau katoa kau kangi te iko nina nau toki. Oho mai pe i he whirisi i koe ni. Kai ke nau kau nau tol he whai whanonga whapolitikare. Kai ke nau kau nau tol. Kai ke ngatai, kai ke aha tahai ea nau tolu. E hao tala noa mai whakaluku fua. Tala noa mai whakaukau e pulelele ke whakaluku fua e whakaukau. E koe e nā mau toa tu i e taha ngai kolo. O sia ke he papai o pehe ki he ke whakatase monu ia i tonga tapu o fulu. E pe koe whainga whakarea nei kai i ufu manatu lele kia. Koe mea ngana unofo whakakaukau i pa ui e kau toa tutoa ke nao mai anga tala mai. Ke utaraka. Mo anga whewheho mo whakaukau. Ke nofo pe ke kakai ako ko ni ke nau. Nofo pe nau whakaukau i tonga tapu o fulu. Lolo tonga ko ia. O hange e tau composition whapolitikare. Fo i a pere pe taha. Ke hao pe he mai. Koloa pe ke mo ui lerei e konga a pere. Kai ke utoka ngau pe e pala tanga fai ape.
Ai ke au whanga whakau. Whailonga mai koe ke mama. Hei tai ke lava ke pehe monu ia pehe wahenga toa taponga fulu. Ta e lave ai ngai wahenga ke. E kono inga he totong tuku hau kantoa fui wahenga hongo fulu. E ko inga fui a pere kahape. Ke whakakau ke toko e koe lahi taha le lei taha. Ave pea ko mui a pere. Kai pala to nga a pere, kai te utui pehe. Kai ke, koe ku sio a. Neo ngo pe wai pe kau whafonga le lei. Pe mahal pe te nau ke yala pe, te nau ke yala tui pe ke whakaukau e whakalukfua mai. Kai ka fusisi tai mia ke nau. Ai a ki au, ko tui ko kapelan mata. Ai kanti. Pe na ku tui pe au ko no taimi pe ya ona. Me na wanga whatonga e ki tamago e ni. Sio kia ne loto mau neongo longo ai pato apa neongo ko kau e kau fare fa mata pure ai kisi ko sio go ki e ma ho no loto kai ke mo ui hori kai ke mo ui ho fa o ko hanga fa tonga ka ko anga i fa ka o ku i fonua ia he ahon ki ka kai pe very stable e na angutu anga le ilo i katoa pe pa kono moni anga i sio e sol ki ngawe whare area e mau i ngau pito ai input ia pe mo tangutu anga ai a kapela mata i ne Hawaii ki he ki au ia mau inga ke mau tokoni mau toria ke kau Hawaii ki ke nohanga whatokanga ai kehe o e function i whare area o e nau function whatau whanua i tua ke nahanga whawhai ke o te nahanga mix he koe mea e gou nau krei mea ke whakahau e ki a whare area e nau mai nau dole nau function i tua o kei who mai begi whare area mea hoke nei whangau e ke si peritari ai ke i toloa e ne whekau i koe ko ki eiti ko ono pere i koe ko ono o tu mari o mo tau ka to e matapa i tua e ki au ko me to ton ke whakalaka te whare area whakalaka whare area ke naulava o vete ate ngai fu te unga koe ne ai te kai ke pehea ko kuhinga aku o ku kowe ngai fu te unga fei tu hala itu ko tano ko ni solo eksio ko ke me fa ki ko nya siri kapu he ka fo fa ia he tau foi kau sa ko ya ta ko no fei tu upe i ra ka pai o mai foi ko tu ko o mai ki lot fare are ai ta me ke o me pe ko na fa e hanwa ki a ko ki fai te hanwa ai ko sai ia he o ko sio ko foi combination te taulava uno ki mo o unique fonuani unique ono composition unique mono ngai dimension pe ko mego ko pe ai o mahuinga mari ka skill set faka system e ke tau to fu mai pe tau ha fai nga mea patent base pa ke tau device design ha tau fai nga composition fit well i tau fai nga atakai kai lava ke tau coexist e merino mo fia kai wai te tau force fit ai iau o ko amanaki lelei peo toi pulu atu ai lelei o ko whakaukau ka huma ka bel ki whare e ka waka moi whenau e aki koe moi hoi
Ko te mahalo ku mahino apito ta fa ko campaign pe ko hange ko na fra ko mai kamata polo kalama te ko ke alato he hoatani ki he ke me ka ria hona ki he te ke hona ai au ku hoko atu ai pe ko te ke la no mata foki ko te mahalo ko ia kai ko look forward ke walo he ko talo o se ka tonga tonga hai mo se mo kina pa ke pe ni ka ko ai me ko ni hoko pe o se de ka tonga ke la fa ki nau ki ai be ki foi via nau ki break alo te ke mi shwa ka ko look forward ke walo o ai ki e va ke Kako ako la wal be ako te ke lan mata ipe. Te lan mata. Malo saya. Te lan mata dia hona to lan mata candidate ka ko. Te ke lan mata. Te ke lan mata. Malo saya te ta to ki hoko te we ka hau. Ka ta u frangongo ipe ho te ke lan mata ai ni pe mo e ola ko e fili ko ka kai to ta pon fulu pong pong. Pa ta to ki sio a to ai ki hoko atu hata to foki mai e ta polo kala mai tu si te koe wiki hau. Malo sol, ofat. Ia, malo apito, ofat piveni. Fa malo atu e kainga i he lava koea ke mo kau mai, i he tau polo kala mai koea hau ni, FATUFONUA fo o. Oku, ko lava FP o koe ngai whihui, oku o mai e ni, koe ngā ke whakahoko atu, ka te utana ki ho ngai whihui, o ave ke kamata ake tau polo kala mai koea wiki hau, he au ngā apito. Ko maka i fope mea na ngata i koe te utoki hao o lau ngai whihu koe te mō tuku mai ko ngā ke awe ke kamata ake tau pola kao mai pe mo i whafafonga i he wike ka hao ka whamalola he tuka mō dolo mō kao mai oku ata tau pola kao mai ki kao mai whainga taha pe ki ai ke hao o mamatai koe mea pe foku wha kore ka mō dolo ke mō talanoa le rei pe ko ngā te whai pe whema he no aki. I hene pe he ko loto ke u whamalo ke tau kau sponsor, ko ngā he ko konga ia mauinga apito, ke whai hano whamalo ia o e tau kau sponsor. Whamalo ke tau kau taka ko ia South Pacific Lounge. O tuyo ko si ilo i wana koto ape. Ai kau taka ko ni South Pacific Lounge. Ai oku nau tokoni i he ngā polo kalama koto ape. Oku atu ka mele people media. Koe noa walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu. Oku i he South Pacific Lounge te ke lava. O ngau e aki nau tolu. Koe finance eni oku iloa pia mahu inga. Pea maheni ai ho tau kainga tonga ko doa pe i a Stalek Tupou ka mo South Pacific Lounge. I ha o fia mau no i New Zealand. To o telefoni pia ke taila ai noa walunge au. Walu walu, hiwa walu, walu walu, i he South Pacific Lounge te nau lava o tokoni atu ke te koe. I ha o whahinga fia mau no pe South Pacific Lounge. Noa walunge au, walu walu, hiwa walu, walu walu. Koe tau wharekai koe ia koe i Heaven Kitchen. Oku kei tuu moe lau e wharekai koe ni seafood i loto o tahu. Lapa peke ke mamadai e wharekai koe ni i loto o tahu. Whika fitu taha F o Portage Road i loto o tahu hu. Ke teke telefoni i he noa uaua taha ua fitu waluono hiwaono. Noa uaua taha ua fitu waluono hiwaono. I Heaven's Kitchen, te nau lava o tokoni ke te koe, te nau lava whakakato hawha hinga fia maupe, i he seafood, te nau lava whahoko ia maau. Koe ki ongongolere nia pia me he Page Fashion Store, i loto nuku alofa ngahi wala kona na ea watu ko osi i wharekoloa ia, i aoni, te ke lava o momu atu ki ai, nge lava mauha o wala ai, me he tainimi pe o lere atu ai. Manatu ka tau ngahi uta, oku oho fia e kakai.
ko pete ke vave ke ai ko te ke mau ai o wala ko ni ku at ko ni fe unga ia ma ngai aho ka toanga ko ni ke te wak ai wala ke ka tangata wala ke ka fine wala ke tau whanau o mau ka toa tuia me tau wharekoloa ko ia o Page Fashion Store i loto nuku alofa te ke lava o lava tu ke ai whakatau e ngahi ala ko ni o si ata e tauta ko ni i wharekoloa ke tori mo whiri ai hawha hinga wala pe i Page Fashion Store i loto nuku alofa. Ke tau live stream o kuke atape moia ke whakahoko mo tau live stream te ke lapa whewhetu utaki mai o ka pau ke whia mao ke whakahoko ai live stream ko ni i a whainga katoanga pe maari pe ka putu ko i whai aho hape whainga katoanga o kuke whia mao ke mau whaitai lava lele tau weapon live stream ke nau lava tukia i Nuslani o whaitai ia maau pia lava ke mamata mai ho kainga live i he ope ko i whia telefoni ena noa wataha hua noa nima noa ono noa fitu e lava ke telefoni ai ka mau lava puka ai taimi ko ia maau ke whahoko no whaitai ko tau polokala makoto he aoni ko taha o ku whahoko atu ai whawhango sai oni hoko ai ua hafe tolu e whahoko atu ai pultousa te hoko rewa wha e whahoko atu ai tala no ako mo politikare te mo palofesa i no ke huakau malapito mo mea mai ka mo mea